على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يتوري فهي ودني الله سبحانه وتعالى barki nori inde makko kanko Allah yurmino wo juldo e kefero ka aduna yurmino wo gomdimbe ben tun kala kara en toro mo kanko Allah tabaaraka taala yo wadu barke e jonde den o famina en ko den jangude kon o arsika en ko dabba kon e jangugol diina kan woni hurugol e hulirgol Allah yir ko andi wo haray cerno meden on Imam an-Nawawi ka endende do deftere al-arba'un an-nawawiyya be hana jarnede be weltane moƴƴa hadiseje de be mobi den ende deftere ko hadiseje de annanda hore ma la yastaghni anha muslim juldo wawata yondinade e de do hadiseje ko duwade jangede duwade andede haysi tawi on tigi wawari durso e golde e argol wi'itode kono yo on tigi faamu ko de tindini kon o hura dum o wona kadi do mudum kadi insha Allah on tigi malete eden ka al hadithul hadi wal 20 hadith no gay e goabon an abi amri wa qila abi amrata sufyan ibn abdullah radiyallahu anhu aw radiyallahu anhuma qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال أي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم le hadiseje hikkondirde ɗo hadis nogaya bon e o hadis nogay e goaɓon ɗo e hadis nogay e ɗiɗaɓon ɗeɗo ko ɗe piiruman jawami ul kalim nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki utitu jawami al kalim mi okkama ko wiyete kon haala hara hika raɓɓiɗi hika muuɓi e konngol raɓɓiɗugol kono ko yaltata e maggol kon yonay yok mana konguɗi ɗi andanda hoore ma ɗi wowlete nder kalimaji ɗiɗi tati kono hara ko yaltata kon e muɗum ko ɗi tindinta kon ko ɗi moftata kon ɗum fayda ko kulliyaji ko facultéji konguɗin hiɗi raɓɓiɗi kono karamokoɓe ɓen haray no teddini makuji e dow muɗum mawnini makuji e dow muɗum fi tindingol en wonde ko konguɗi fanɗuɗi ka bindol ka bindi kono ko konguɗi lugguɗi e yajuɗi manaji oɗo hadis no gay go abo be maki an abi amr e gama e abu amr wa qila no wi'a kadi abi amrata imo wi'e kadi abu amra ɗo ko gotel e konguɗ ɗiɗi imma abu amru o hino wi'e abu amrata maɗum abu amr ko goɗɗo go abu amrata ko goɗɗo go tawanon joni ko imma hadis on ko hadis sahabiyu sanad on ko abu amr ma abu amrata ma ko ɓuri lollude eno firoɓe ɓen hollirta noon hadiseje ɗen ko wonde ko aaden goto abu amr o ɗo himo wi'e kadi abu amrata ko hombo woni on ko sufyan ibn abdillahi Sufyan gedal Abdullahi radiyallahu anhuma yalla welebe kambe dido bala o maki qultu mi wi'uno ya rasulullahi ko ayo nelado Allah enen hide wiranin ka pular ko onon yo nelado Allah nelado on ko goto kono teddudo men en noddiraymo ewol jama nyande go goddo arno tay meden janne e babe nganno fina men don defte cewde o wi Ceerno Masamba miɗo lando e ɗo wiwde Allah ko goto ka islam qur'an on no harmini Allah waɗede ɗiɗo la taj'alu lillahi andadan e ɗo wiide men noon kadi inna no menen nahanu no menen tuma mawɓe maki mi anda ka arabu ko honno kamɓe ɓe yewtiri ɗum
kono amanna bi kulli ma ja'ana min indi rabbina en gomɗini ko iwri en kon fof ka jawma meɗen kono ɓay ko pular ngal landiɗa lange mum no min mi firiri noon enen taw ka pular hay banninke bani adama so woni tedduɓe nodditira mo dental e jama ka fama qawluka fil khaliqi kon ɗum wiɗa noon fi taguɗo on joni wiyen nelaɗo Allah on onon mi landi nelaɓe Allah ɓen ta ko goto nelaɗo Allah en makanno en nelaɗo Allah en makanno en hayde wiya sahabajo on ɓe makani en sahabajo on ɓe senino wiyen almami on ɓe wakkilino ɓe hutubuno mawɓe ɓen kadi wiyen ɓeya mawɓe men nawnuɓe ɗa ɓe fatike ko ɓe jelo fati ko goto enen ɗum ɗon wota goɗɗo corkitan en fi hen ɗum pular no wolira noon no wawi tun tindinde wonde ɗengal ngal ko ɗengal dimal ko ɗengal kadi teddungal ɗengal ngal jaɓari hoyre si pullo hoynayi hoyre koye makko jeeya wonaka ɗengal ngal ko lisanul karamati wa tawqir ko ɗengal teddungal e ko wiyete kon teddodiral wona ɗengal settingal e hoyre e awa saku ko ɗum waɗi ko tongata on tigi heɓude ella e jomiraɓe haqqillaji ɓen mi wiyarde ka feetuɓe wowɓe no feetiri non e ñamoɓe ko ñaami wo kono ka yimɓe tedduɓe ɓen kan si a wi tun ya hoynu e ɗengal pular ma ya wowlu a haala ñidduka a yiyay fof no tama hoore pottito fiyen ɗum needi ɗengal ngal jaɓari ɗum jon noon o wi kanko oɗo sahabajo Sufyan ibn Abdillahi radiyallahu anhuma qala o wi qultu mi wi ya rasulallahi ko onon yo nelaɗo Allah o wi qulli makanelan fil islami ka nder dinal islamu ɗo qawlan konngol gotol qawlan makanelan konngol gotol joni awa wasiyelan wasiye goto ma finelan finande wotere ma yewtelan hunde wotere la as'alu anhu ahadan harami landitotako kadi fi ɗum hay goto faala yo yewtan hunde wotere tawayde so yewtilan ɗo min e goɗɗo komin wawi ko wi'ugol mo nelaɗo maka nino lan wona wigol an kadi ko on ɗum wi'uɗa en famodiri la as'alu anhu ahadan gayraka harami landotako hay goto tana moɗon sifa ɗum o wi qala sahabajo maki nelaɗo ɓe jamɓe kisiwne mum maki ɓul maako ɓul wi'u amantu billahi mi gomɗini Allah summa refti si a wowli ɗum istaqim ñiiɓa noon e dow ɗum wi'u amantu billahi mi gomɗini Allah summa refti istaqim ñiiɓa noon e hoore ima noon kadi rawahu muslim imam muslim filli hadis on suftum alhadis fi riwayatihi gasir jiddan hadis on ka riwaya ka ƴiye ɗo e mo fanɗi ka kono yiye joni ko woni nder makko kon e ceerno maki fayin ka alminhatu rabbaniya ɗum ko cheikh Fawzan yo allahu sellimɓe ɓandu o juutina balɗe ɗen o moƴƴina battane on o yoɓaɓe ko moƴƴi joddi ɓe maki hadha alhadisu oɗo hadis anna sufyana ibn abdillahi ko wonde sufyana geɗal abdullahi oɗo sa'ala annabiya sallallahu alaihi wasallam o landi ke nelaɗo Allah en an yaqula lahu yo nelaɗo ma kam kalaman jami'an lil khayri o landi ke ɗo nelaɗo yoɓe ma kam mo ɗo konngol moɓidirgol moƴƴereji konngol moftugol moƴƴereji jami'an lil khayri wadihan fi uslubihi hara kadi konngol ngol nde nelaɗo no makanamo konngol ngol yo taw ko konngol kadi laaɓugol pos ka méthode no ngol yewtirte noon to gani no woodi piiji ɗi wolata si a wowli be wolanaɗo on landi to ko on ɗum fandiɗa joni si wiyama ɗo joni wano wi'irten noon yette jalloɓe ma fulɓe labɓe ɓe ma jakanke ɓe no enna joni si ɗuma ɗumantinnike en daaray no ɗumɗa kadi ɗumantinnoro fi no ɗumɗa ɗumantinnora kona pular ni ɗuma ko pular ka kono wolanaɗo ɗum ɗo wosina anduɓe ko wona wolede ko wulɓe wolanaɗo
tawa ɗo be landito ko honɗum ɗumantinnoto ka sabu weetari ko pular wowla ɗuma e ɗumantinnagol fo ko pular ne kono sina wowlanaɗo e wowluɗo ganda ko wowlaɗo donc be laɓɓine ɗum ɗo ko wiyete ko gayru wade fil uslubul kalam gayru wade haray méthodologie laawol no haala ka wowlira noon labari a wigol ɗo joni haray si tawi en juuli fana on ɗo eɗe yaade yo en fifa si ɓe dabo laaɓe wi ɗum tun en jokka ɓe haray ko soƴƴogol ɓe woni yaade ka kono no gasa ɓe kankan ɓen si wi ɗum haray ko fandi ko eɗen gaccuno fifaji ƴawneteɗi ka kami o mahin ƴawne ko ɗum waɗi ɓe filli issatu tufayliyi neɗɗo ɗaytuɗo nanowo tun haala ukko e mum wo ñande goo goɗɗo nani ñamakalaɓe no wi'a a joni sen waynodiri ɗo mahinka waccore jaka ko lanɗon no yetti ñamakalaɓe yahe ɗaɓɓongal sike rewon ɗo hankin o garano waccuɗon lan aron ɗo waccol lan yilto kadi maɗa mo be mo patawol 3 jonno ñamakalaɓe wi a joni hittine yahin ka waccore goɗɗo derero nani ɗum o wimi jokka ɓe ñamakalaɓe so ɓe waccoyi tullan ɗon ɓe heɓay goɗɗum o arde ñamakalaɓe ɓe naati ka pale ñamakalaɓe wacci ha lanɗon ina yacciren no noddi foccoɓe o wi pooɗe ɓe o yewi wallahi min nam ñamakalajo ɓe inni o kono kawe maɓɓe arde ko kanko fuɗɗorano taw laawo ɓe wallinimo ɓe waɗi mo patol 30 on tuma o yalti o wi heyi jaka goɗɗo ta jokku ko nani no wowle o ala nafiro o firi aya on la taqufu ma laysa laka bihi ilmun ko alana gandal wota darano sa nani yimɓe no wowla haalay ka junniti may ka huccita jokkuɓe de sa jokka e lando firo ngon edan ɓe wi ɗo ko landi nelaɗo kon ko konngol ngol andanda hoore ma hara hingol laaɓi puyi kalam la yahtaju ila sharhin o landi nelaɗo konngol yo ɓe yewtumo yewtere nde tawata haton jina e firtugol few pas d'explication pas de détail o wi wa ila man yuwaddihuhu wa yubayyinuhu haton jina kadi e neɗɗo ari firtana en ko ɓe maki ɗo ari yetoɗa en ko ɗum nelaɗo fandi ɗo no ɓanginani en ɗum ta konngol ngol haton jinayi ɗum bimana wala shakka anna nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya jawami alkalim wa fasl alkhitab eɗen gandi nelaɗo no okka ko wiyete jawami ulkalim e ko wiyete faslul khitab laaɓugol yewtere si ɓe yewti haray ko ɓe yewti kon fayda sina hara ɓe faala lugginade e maako on fiyo ɓe landite si ɓe yewti ko nde wotere faamoto ɗum ɗo ngalla no warri noon nelaɓen e annabaɓen ɗo ngeli hay kala mo kojo si tawi imo laɓɓinani Allah no yiɗi yo yimɓe ɓe nafitormo ko noon o warratamo ta so jonni misal ngal nanoto so yewti yewtere nde faamoto joni noon wallahu aqdarahu ala dhalika Allah no okki nelaɗo on capacité allahu no wawini nelaɗo Allah on ɗum fa ajaba hadha rajula nelaɗo jabori oɗo gorko bi kalimatayni kongu ɗiɗi pet tajma'ani lahu lkhayra kullahu ɗi kongu ɗiɗi no moɓidirani gorko landiɗo on kanko abu amrata sufyan ibn abdillahi tawi ɗiɗo kongu no moɓidirani mo kala moƴƴere wa dhalika bi an yaqula ko wonde yo o gorko wi'u tun amantu billahi yo wi'u tun mi gomɗini Allah o watta ɗon honɗum summa liyastaqima ala dhalik ay liyakuna ala al-imani tula hayatihi ila yawmi mawtihi fodde gurdam makko ɗan yo ñiiɓo e hoore iman on ha ñande o maayi hara o jaɓari murtinayɗi murtinamo ɓe wi sifa ɗum ɗon ari ka alqur'ana ndaren ɗe ayeje ɗo hiɗe yaade hadis o moƴƴa allahu tabaraka wa taala no yewti en ka suratul fussila o wi inna alladhina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun allah wi inna alladhina no ɓen qalu wi'uɓe rabbuna allahu menen ko joma amen wi jeemin ko Allah woni joma amen ko Allah jeemin kalimatul iman summa istaqamu on tuman noon ɓe ñiiɓi e hoore konko ɓe wi ɗon
ɓayɓe wi'i ko Allah jeyɓe ɓe jaɓi ɗum kadi ɓe jaɓi yo Allah wonu jeyɗo ɓe ɓeɗo ɓe ndurdaki ɓe mbilɗaki ɓe shirkari ɓe yeddari Allah e hoore teware ɓe bonnari sina ɓe insinoto Allah okkorari ɓe sina ɓe jarnay mo ɓe faljari sina ɓe ruttoto e Allah ne ɓawo ɓe waɗi ɗum ɗo Allah wi tatanazzalu alayhimul malaikatu malaika ɓen hino cippo e dow maɓɓe sanga mayde maɓɓe malaika ɓe no wiya ɓe Allah takhafu woton hulu wala tahzanu woton suno fi natugol aljanna ko malaɓe wa abshiru bil jannati wewlire natugol aljanna allati on kuntum tu'aduna on mo foda ɗon ɗum ɗo kala neɗɗo gomɗinɗo o ñiiɓe dow gomɗinal ngal o reeni gomɗinal ngal piiji riwayɗi ma bonnayɗi ma ustayɗi gomɗinal ngal o reeni e mum eɓe addi mise muɗum ɗo ka shurbil khamri wano yargol beere kal kalamil qabihi wano haala bonka hoyre wirtere awasaku hoynugol yimɓe wirtugol yimɓe wuulugol konguɗi yannana hoore ma konguɗi ñidduɗi e dow muɗum ma e dow yimɓe mum ma e dow yimɓe kala reeniɗo e ɗiɗo o reeni e ko wiyete kon kasbal haram ɗaɓɓugol jawdi ka harmi o reeni kadi ko wiyete kon kadi soɓɓatul fasida jokkodirgol e yimɓe bonɓe o ɗaɓɓi moƴƴuɓe ɓe o jokkodira o duumi wa dawama alal fara'idi o duumi e dow farillaji ɗin e dow makko ɓe wi la shakka tatanazzalu alayhi almalaika bi hadi l aqwal malaika ɓen cippoto e dow makko ñande o mayata ɓe wolanamo ɗum ɗo la takhaf wala tahzan wa abshir bil janna wota hulu few mayde wota suno kadi fi ko feƴƴoyta ɓawo mayde wewlu a naata e aljanna si neɗɗo hewti ka maya o nani ɗum ɗo yalli no woodi ko weli hewtiɗi konngol ɗo sanga mayde yo Allah arsiku en nande ɗum ka suratu kadi ahqaf Allah wi inna allazina qalu rabbuna allahu summa istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ko gotum ɓe mbiyandanɗa hoore ma ɓe wi'i de menen ko Allah jeyi men ɓe wi Allah woni jawma amen ɓe ñiiɓe dow ɗum ɓe ala kulol e suno ulaika ashabul jannati khalidina fiha ɓen ko ɓe yimɓe aljanna ko ɓe luttoɓe ton Allah wi ka suratu hudin o wi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw Allah wi fastaqim ñiiɓir kama umirta wana yamirɗa noon ya ñiiɓi ko on ɗum nelaɗo ma kani o sahabajo landiɗo konngol gotol hara o lantata ko goɗɗo fi maggol ɓe maki qul amantu billahi ka wi'umi gomɗini Allah summa staqim refti ñiiɓa Allah wi ka alqur'ana fastaqim ñiiɓu no nelaɗo Allah on makiranno non o sahabajo ɗo Sufyan ibn Abdullahi ñiiɓu awan kadi ñiiɓir non ñiiɓir kama umirta wano Allah yamiririrma noon ya ñiiɓu ka islam wa man taba ma'aka e kala tuubuɓe wondude e maɗa Allah yewti ɗum ɗo nelaɗo makko o wi wotaw mbew e oya aya ka suratu fussila Allah wi fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu fastaqimu ilayhi ñiiɓe faade ka Allah mana ñiiɓe ka diina Allah wi wala tamutunna illa wa antum muslimuna woto maayi sanne sanne sinara ko julɓe mana jaɓugol wuridugol e l'islam fiyo mayde tawe hoore islam ko ɗum wiyete al istiqamatu ala din ñiiɓugol ka diina yalla hokku en ɗum haray ko ɗum ɗo ɓe makanno oɗo sahabajo qul wi u amantu billahi mi gomɗini Allah summa staqim refti ñiiɓa ko ɗum woni gomɗingol Allah si a gomɗini Allah piiji jowi tawtay ko gomɗinɗa Allah kon bakoɗa e mum ko ɗum wiyete arkanul iman imanuka billahi summa imanuka bil malaika summa imanuka bil rusul summa imanuka bil kutubi samawiya summa imanuka bil qadari khayrihi wa sharrihi summa imanuka bil yawmil akhir si a gomɗini Allah refti a watta e ɗon gomɗingol malaika ɓen gomɗina nelaɓe Allah ɓen gomɗina defte Allah telliɗe ɗen gomɗina kodduri on kala ko waɗi koko Allah muwi hunde wawari wonde ta na ko Allah hoddiri kala ko Allah hoddirari wawari wonde kala ko Allah muyi konko ɗum wonta gomɗina ɗum siko moƴƴi heɓima andu ko ɗum Allah muyamma siko wororde ɗum kadi andu ko ɗum Allah muyamma
gomɗina ñalande sakkitinden o en maayoɓe rutte ɗen ka Allah tabaraka wa taala darnoye ɗen face à face ko waɗidirnoɗen kon e ko waɗanɗen mo kon kanko Allah komi wowluma kon accanari lam komi huwuma kon mi yaafinaki en daroyto an e min ɗum kan feere wo ala ɗum no jeeya ko darni darngal ɓe wi hikmaji darnuɗi darngal ɗin ko peeji tati aranum ɗum ko raddul masalim toñeji ɗin Allah jonnito e haqqeji ɗin joom mum en waɗanoɓe muññori fi Allah ɓe fof hetto e yawmal qiyama bone ko ɓe waɗano kon Allah wattanoyeɓe moƴƴereji e golleji waɗnoɓe ɓe ɓen ɗiɗaɓum ɗum e bonnitugol heferaɓe ɓen ko wi kon si en maayi lanni en immitotako Allah wi qul bala wa rabbi e ka Allah ferli soyo ko feƴƴoyta lakara kon heƴata adna ɗo inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun holli wonde ko waɗoyta lakara kon heƴata aduna ɓayi ñallal gotal adna ɗo lakara no fota e duuɓi wulure aduna ñallal gotal lakara no fota e duuɓi wulure aduna andi ko waɗoyta ton kon heƴata ɗo espace mum ala donc en wattan haqqile ɗiɗo aray ko ɗeɗo hadiseji ɗiɗi woni finande men nden on yafoton naɓade laawol ndaren inchallah no juuliren